Irugikon, dati problem of the day. Ay, ikat ko ditan. Tayo na ko ni basa dati napatayawan nga surat agapukin ni Palito nga napauluan. Bakit? Inkan ag jogging. Oh my God, mama nag-jogging, ya. Sagudahin nga ron ti surat ni Pagayam Apalito. Dear Cousin. Sakbay man nga inak binsa-binsaen to'y pakasarita kasin yung na pangibaga akmot ti parikot ko itagdama ken pagkidawak ti pamalakad yo kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo dita ayan mo ita kastamaten ti sibubukal a Nemars Studio Family kablawak pa iti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti deti nga makaited liwliwa una nga programa. Kat sabi ko kamaudyanan na malaganan tirik na kadagititid yung nga balakan. Manon nga aldaw kasinyong nga saan nga nagawid ti asawak ta sa balimutin alalaki ti simang petan na. Wen kasinyong day taunay ti parikot ko. Agbababawi gapo iti naarami na kabidot. Bidot nga nangidoron iti asawak. Tapno saanin nga agawid kanyak. Ket simuro ten iti sabali a lalaki. No kasano nga napasamag ti amin kasinyong kasi man ngayon irugi ti amin. Ingka ka din ag trabaho, anak ko. Unang. Ape ka di? Kaya, napanmutan nagtrabaho ni bakit mo? Ni Kwanang. Nasapsapa nga sumrik isunay, di karinderya nga pagpapaayan na nanang. Masapad na kanumot nga, agisagana ka digiti maluto. Ape ka dinang? Ay na. Dati kat saan mo ko mga tagidaksen, Palito, baraw. Dati kat nabayagan nga matbadlaw ko kinikwanang nga asawam. Ti ka di kinalukbag na nanang, ti kayo yung ibaga. Mo ba't gayam, baraw? Uwin nga rin nanang. Nagalisto nga limukmag ni kwanang. Nakutong mat, idi nasawa kisuna. Ang imsipod, idi, agtrabaho ni ti karinderya, kanayon mo't nga mangyawid iti tagda nga si daan. Naglaying mo't namangan. Kat tinggarem ngamin agad imbagam kenkwa na dilawem. Nadlaw ko ngamin itay lumabas nga kasla nagdagsen ti bagina nga magna. Anya dahi ta pagsasaritaan niya bakit? Si Kagayam Palito baraw. Tang. Ibagbagak iti anak ta. Dumeng. Dati madlaw ko, madlaw ta nga dua ka dati manugang ta. Ay, di ko alang. Ay, baraw. Pero ba't nga nakaluklog mo, ganti asawam. Dan samot nga saan kayo nga makabuo, no kasta. Watang. Nadlaw ko matdadatang. Jakpat mapigilan ti asawak nga mangan ta, nakalalayang matamangan. Sa anak mo't kidi mapiktaran ta, makapanganak mo't gusto, sa anak mo't agawan. Wen angem kita man ti bagim. Kita ti bagim baraw. Nakakutkutong ka. Sa anak mo nga nakutong nang napigsaan mo. Wen angem agduma kayo iti asawam. Si Kaka Palito, nakutong ka. Idinto nga ni Kwana nga asawam ko nakaluklok man. Baraw, bagbagam to ti asawam. Nga madidayta sobrang ang kinalukbag. Saan nga nasayat iti salon at dayta. Madlaw ko itay nga magnag, kasla aging ginayd. Sobra kayo matang. Ay, agpaiso ti magbaga. Kasla agunay ti daga, nung kasta nga lumabas ti asawa, na nagdadagsin, di ti pandig na. Saan mo nga kagura ti amam nung ibaganat usto baraw? Kat makitak ti asawam nga nakaluklok magkasanupay nga ron, kunak no agkaida kayaw. Kasano kay nga makabuaw.
Ada ka di pa'y lamapaspasamak kada kayo. O kita, mabanog kami ngamin iti trabaho na nang. At damot sagpaminsan ngam sagpaminsan. Oo. Diyak lang mamatay, maraw. Tang, naija nga kinalukmag ti asawam. Baka di mo pa yun mapagawatan. Parang palitaw. Paring kulas. Apay ka di? Ata ka di masapol mo? Awan mo't parang, nalpas mo't dito ubrakon. Kat, nalagip ko lang. Nakita kami ni Bakit Mau Jay Karinderya nga pagpapaayat na tanapan kami nangan ide. Kat? Naglukbag matan ni Kuanang asawam. Saan mo't nga kasi ti bagina ide? Apay? Sipod nga ron hindi nagtrabaho ti karinderya. Maingmot ang mga ni Kuanang. Diyak mo't mapigilan nga mga dilawag ka. Kasla dinak mo di pangpangag pare. Ay, ibagam ging Kuana pare. Kasanope nga ron, tilabing-labing yun, no kasi kalukmag na. Awam ganas na. Baka di mo pa yun maiusok, deta junjun mo. Bakit mo, di mo pa kidi makitan, deti Kuana. Deti ruangan ti langit. Napagpag hindi nga jak nakita pare. May isa kan mabanbanog ka. Talaga mabanog ka. Agan uray mo't mabanog ka. Numaayayo ka mo't iti lang ati asawa magan may katibanog mo. Agam no kasi kalukmig na pare. Sigurado nga medyo maupay mo't tirik na. Apo, nagrigat ka rin nga pigilan ti asawa ka mga pare. Kahit pagjagingam kami na. Pag-exercise, ibaga mapanag-jogging, binigat. Masapang nga rin nga mapanagtrabahong. Sapain na ati mapan. Uno saan, mapaniti malam, na awan trabaho nan. Sabagay. Masapang mo't nga awan trabaho na ti malam. Kapamigat kin pangal daw lang mo ti panag-serve na di karinderya. Mayat saya. Padasik to man nga, alukuyin, baring no kayat na ag-jogging. Nalangarot pare, dati ako sa mo tagidaksi na. Konsernak laking ka. Takas la madiman ati sex life mo no kasta nga nalukmog ti asawam. Ay madian. Ngarod pare, malaga tagyaman na ka. Ta-concern ka kanya ka ko na. Anya di kahit mo sa tatang. Di kahit ko sa baraw. Ibaga mo kang kuwana nga. Saan nga sayaat no kasi ti bagi ti asawam. Ito no sumangpit ka. Nakainom ka, di ba? Untang. Kaya kundawaya ma. Baka maging kuwana. Di ka di mailiw kanyak bakit kunam. Kaya palagi umut king kuwana Dagi di panawod nga aglabing-labing kayo. Ta sigurado nga itad kat di yun maramid. Kaya mo sawan tatang. Uri no jak maipisok nga kunam. Naunag kin baka no narigat nga paiso nga. Ruman sa imlata. Kano di mo maikaot agad. Di dumanon. Gabo di ginalukbag dagiti duwang lupuna agad. Ramatin mo tinta ramay mo awon no. Padasi mabro. Tabaring numariing tinik na. Kat iso ti mang karit king kuhanan tapno no agpakutong manahin. Ibalagip mo king kuhanan no kasanot ganas kin imas na. Dete masukit-sukit. Ta sigurado itakit na rigat mo nga maaramid ti mang sukit king kuhanan. Ayun nga peso tang. Ang umot ngamin ti ganay kay ko, ganawan ti ganas ko nga mang sukit na makita yung mati kinalukmig ni Kuanang. Isugarod baraw. Awam pa'y ti anak yaw. Apay anyo lata ka diya kasayin. Isugarumbing na laeng. Ngagpakutong ti asawam. Usto ti ko na ti kaubraam. Masapol lat ag-jogging. Uno ag-workout ni Kuanang. Ang imtab no maramid mo deta. Ikam ati mo pang-motivate mo kang Kuana.
Isu nga aramidin madamdama tuno agawid ka baraw. Walawon tatang. Nagyaman na ka, tising-asing yaw. Baring no effective. Baring no magargari tirik nana. Nga mapanag-jogging. Nga rugyan nan. Ti agpagutong tatang. Nagsagana ka ita. Kuanang bakit? Ay, aramidik na singasing ni tatang. Nga, panang sukit kumanin king ka. Uray dato'y ramay ko aramatik. Tapno laeng may palagip king ka, tiganas ken imas na. Tabaring no iso ti makaited karit king ka ngagpakutang. Nay, maturog kan. Ang maringing ka. Isuti ko na ni tatang. Nasken nga ringin ka. Hoy! Agring ka, kuanang bakit? Apay nga rining nak. Unay kamutin. Lakay, nagimas si turog ko. Agring ka, tadanaan nasisita nga aramidin ta. Ha? Ala, agita ka lang ta. Ngumsaan ka maturog manan. Tada ti aramidam. Anya ti aramidam? Palito! Anya ti orasan? 11:11 pa lang. Wanang nagimas si turog ko. Diyos ko, ayam. Dadaan lang mati naimas ka turog ko. Sana balay. Tauray no na naputit ti turog mo. Agad ada manguswam na taramidik ka. Hay! Anya tararamidam? Akapay. Abi, anyat ka kautam dita. Kaapay dagas ka din o kautag dati nagbaitan dagiti duwa nga nagdadakkel nga lupong bakit. Abi nga minaya. At apa, ay dagas ka din, kasawa na. Ay, gari ka. Kahit ko lang ari kapon, Mike. Paring numagargari tirik na. Kuanang bakit. Agkayang kamangkid din, nagrigat na kauto, nakapuunay mo din. Nay, deta. Kayang ka. Nakakayang akon. Apikas lasang kang nakakayang. Nagdadakil na ganyan lupam. Anya, babaling ko kasta ti kayang kon. Anya, ayang amin ti raramidam. Kaya't kung ngarod nga, riingin ti, matmaturo garik namkin aarmam, kuanang bakit. Ay, deta na, ilaadda ka. Api nga kasta nga, ura-urada, kailaat nga makalagip ka, makapanunot kat kasta. Maturog pa iti tao, istorbam. Shhh, ako rin ka. Hanggang makatagari kami na. Balabalay, tahin to no, makaut kaun, masukit kaun, dito inaskin na sukit. Parang no maganasam. Deta, iso deta. Deta, ha, deti lakit, deti mani. Mani. Deti pag-isbuak deta. Ay, gagre ka nga rin ha. Oh, naimot deta. Detan. Iso daytol. Dati rumbeng masukit. Wan. Apo talaga na ulig siya. Na maipipit mo dati ramay ko. Anya ayamin tararamidin, palito. Kahit kung harod nga sukitin, bakit tabaring no. Anya timarit na. Apo, maipit. Kayang ka. Nadagsan nga ron. Dagiti lupok. Unay kamatan. Angin magustuak tararamidin. Palito, lakay. Magustuak? Wan ata italang manan nga masukit da ito'y bakit. Kaapay, anyan nakapanunutam, aya. Agad, matanagan ka ron. Nakalukluk magkamatan. Iso nga, kaya't ka ko mga alukuyin bakit. Nga rugyam ko man ti agpakutang. Ha? Rugyam ko man ti ag-workout. Ingka ag-jogging into no bigat. No kumutong ka. Tapno maaramid tamanan dagiti
aramidin ta idi nga mang parparagsak ka data. Gaputa kayat ko nga maadaan tanto iti anak. Kasta ya? Wen, iso nga kayat ko nga sukitin da ito'y tapno no maipalagip king ka, ti imas na. Alang nga ron. Ang kautin pa nga ron, sukitin pa. Gore ka. Apo, nailit si ka. Narigat. Alang rabawan naklat ang arudan lakay. Kas tisigod nga raramidin ta idi. Idi angam na bayag day jayo na ta. Nay, nakutong ka pala idi na uday. Kaya na pala day ta. Kasano karti pa nangiyos usok ko ita? Nagdarakkel, naglulok mo day dilupong bakit? Agpakutong ka pala mo na. Padasim lang ta. Ay na, uray padas ko na. Ibabakti kalsong ko. Eta. Kasano nga nga masukit mo kat di mo tumangkan. Wala na nakainumak. Ang nung nakutong ka, saan ka nakainom? Sigurado tumangkan dito yung bakal. Anyang serbi na nga sinukit-sukit mo, taramay mo. Tapos ita, hindi mo magay maituloy-tuloy. Kaya't kasanok nga maituloy, kat nagrigat. Iso nga nasken, nga rugyam ton tiyag pakutong bakit. Nakita man na nakakutungak. Kasano nga rin nga maaramid ta, di sigod nga aramidin tawad. Talaga ka di nga kaya't nagpakutong? Wen bakit, takayat ko nga maaramid ta man hindi iti sigod nga aramidin ta. Di mo ka di kaya nga maaddan ta iti anak. Ala sige. Sa bagay, ustumati ko na. Mariknakmat nga nalagsin ti bagi ko. Ang imapay no, kastilat ang nagdanayo ng ti bagi. Agbaliw ka di tiriknam kanyak, palito, lakay. Anya. Tikay ko sawan, no saan ako nga makapakutong, nagrigat mo tiyagpakutong. Tatunggal makakita kiti naimas nga masidaw, o no saan nga naimas kat mabisina. Anya. No kasi nga nagdanayo ng ti bagi, di na ka di maaklon? Agbaliw ka di triknam? Ada ka di posibilidad na nga maibawing mo triknam iti sa bali? Kwa. Agpakutong ka kami, nasaan mo nga kasano nga rin na diyak makapakutong. Ape kami nga saan, isungar nga ipalpalagip cooking ka, di ganas na, numasukit-sukit ka. Ala sige, rugyak nga rodin, rugyak ton bigatan. Lakay. Ay, nasaya at no, naka-amiris kang bakay. Apo, ne. Apo. Ure la, limitin dito ramay ko nga naipit. Anya? Ay, palitaw. Nang. Nasapa nga nagriing ita ay alas 4 nakariing account. Kaditi bandang alas 4:30 kat nakita nga rin muhar ni Kwanang nga nakasapatos mate. Napan nagjogging nanang. Rinugyan nang dinagjogging. Naisumol lang Angim alas 4:32, 33 kasi jay. Nagsubli mo laeng. Anya? Anya kayo sa muna nang? Nagpatinggalain nga di may kadwa nga poste ti silaw nagawid mo nagsublain. Anya? Kito ibaga na kanya ka na pa nagjogging. May sa oras na kano ka nagjogging. Anya nga may sa oras mo? Awan sapit 3 minuto nagawid din. Nagpag na lang nga di may kadwa poste di dyan ay. Manulang nga kilometer, manulang nga metro day dyan. Santo nagawid. Nga di agawid kat al-alan. Kasla al-alawin na ti anges na. Anya? Kasla mo lang ti ay istorya ko. Nabanbanugak ko na nga naman nagjogging halos may sa oras ka nga nagtartaray, nagjogging. Apay kas karina aya nga no damdamo na tagjogging ket makaadayo.
gagangay ang asidiglaang ta marigatan at nagdagsin tumot ti pagina. Ibagam nga itultuloy na lata. Kung saan nga maumuma, kung saan nga anusan na Ang nga kasta nga al-alal na ba isbasi ka gawi dahil. Anya nga serbi na ngagjageng. Alabam ta bagbagak to nanang. Akong serbi na nga mga panagjogging at patinggala jay may kadwa nga poste. Dagarod mo ti agbaliw iti timbang na unod at dagarod pagkutungan na no kasjay. Sopay Iso nga kasaritan marok. Kadayta, sopay pa kadildilawan nyo dayta. Nga si ka nga palito nga nakakutkut taong. Nakalukluk mo ti asawa na. Malangarod na nang. Nagyaman lang ka na kayo. Barig no makasaritak to ni makasaritak madamdamat ti asawak. Tapatasin naman ti malim ti mapan tapno mapantayak. Alangan ba't agulbod ni nanang, bakit? Katanya nga ti maramida, kat nabanuga ko ni so nga nagsubliak. Kunam kanyak nga halos may sa oras ka nga nagjogging, nagpag na. Ala, itatanga malam, na sinapak tinagawin, nagpakadakin purman, takit ko nga makitak nga mapangkag-jogging. Nga saan nga dati isitswitik mo? Kaya't ka lang amin nga matulungan, bakit? Kaya't kung agpakutong ka, taparakin ka lang madeta. Baka maggaputa, di mo kaya't nga ibagbagada nga nalukbig ti asawam. Saan? Kan may isa, kat usto damat. Masapol nga pakutong ka, taparakin ka lang madeta. Adot may bagbaga nga saan ta nga agbagay, gaputa nakutungak, nalukmig ka. Kulak tupay. Dahit kang runaan nga rason, no, aping ka kahit mo nga pakutungak. Gaputi, sasauti sa bali nga tao. Saan nga, gaputa, isakit na ka talaga. Siguro na awapiti ng dilaw king ka nga nalukmegag. Han mong ibaga kanya ka mapanak ag-jogging. Kit man ano nga min kalatag-joggingin, bakit? Kuyugin nak mga rod. Duat at mapanag-jogging, ang takita man, tirigat na. Napanugak ka na ba nagtrabaho? Amo nga nadagsin ti trabaho at konstruksyon. Kit may isa, ang kung naskin ang kung sa bulan tag-jogging ta, nakaut ko itong laro din. Kitam? No talaga kaya't nagkatulungan, no talaga nga suportaran na, kuyugin nak no talaga kaya't mo nga makita nga, agdag-jogging nga, sumurot ka. Saan nga naskin na sumurutak? No talaga kit di nga napatigking ka ti relasyon ta. No talaga nga kahit mumot katulungan di bagay, ingkalat na nga may sana. Ganahan mo nga si Chudigin di bagay. Ingka ag-jogging ka talaga. Hanga dati si Chudigin, agsubli nga mo ladagos. Iso nga nagawid ak tapno makitak. Tapno masigurado nga di ka agsubli adagos. Laing ingkakit din. Nag-visit ka nga talaga. Ingkakit din. Agpeso, pare, palitaw. Wen, parang kulas. Makalawasan ngagjagjaging ti asawak, minalam. Kasanaw. Pabantayak ma, wano saan. Pinasiim ko kininanang. Nga rumwar iti alas 4, rumwar iti alas 5 kumay ti malam. Ibaga na mo't kanyak, no anyan to nga oras ngagsubli. Malam nga minin, di pa nagjogging na, tatsak kahit ti parbangon, tanasipgad. Iso nga ti malam nalawag mo na makita ni nanang no anyang nga oras ngagsubli niya balay. Ay, nasaya ati ka. At nagkaroon, tinagbaliwan nan paring palitaw no makalawasin nga agjagjaging ni Kuan ang asawa. Diya karod madlaw no, ada nagbaliwan na pare. Kasla iso mo tibagina. Ay, siguro akit han nga dagos nga kumutang. Basta ituloy-tuloy na lang, tuloy-tuloy na lang ang tag-jogging. Importante agad kumutong tumanayin. Sungarod mo ti napanunod ko deta paring kulas. Masapul nga everyday, every afternoon nga mapan-ag-jogging ni Kuana. Anya nanang.
Masipsiputan yung madla ti asawak tunggal mapanagjogging iti malam. Ken tunggal agawid. Uwen baraw awan ti danang. Angem kadagiti na palabas ngal aldaw. Ah, nakabagmutten ti asawam nga rumwar. Diyak amo no anyat nagyan di bag na. Oh, kiso na panunot ko, aping agbag. Siguro pagsukatan na, no aglinget, wenno kwa. Baka masabol at agbag tapno no adda padagsen na nanang. Kaya na siguro nga slag. Kasla agwaits kasla kasjay. Ay siguro tainal daw mo't nga ada awit na nga bag, ada karga-karga na nga bag nga agjogging nga napnumod dati bag. Manon nga aldaw nga kasjay. Alagat na sayat ananang. O sige nanang. Ala, sagbay ka nga agawid baraw. I-last shot mo na itagay mo. Ngadyak kaya ka talaga. Nalawin dadang. Nalagawid ka. Kasaritam nga maminsampay ti asawam. Apay ka di dadang. Awam mo ti pagbalbaliwan ti bagina. Kanayo mo't nga mapanagjogging. Kasayon ka rumot nga makita na nga adda kasabay na nga agjagjaging nga sa baling lalaki. Anya tatang? Yaka mo adda ka numot kadwa na nga pag napagda jay pagjajagingan. Siguro mamuyo kasarsarita na. Anyo ka di mailasin tatang? Saan? Hanggang sakti nakakita mismo, adala ng ibaga, kat ididawagag no mailasin da. Kasla saan ka numot kataga dito yung barangay tayaw. Baka namamuna lang di pagjagingan tatang. Nung magpaiso ka diti ko na yung awan tinagbaliwan di asawa. Awan na pulos kasla lumuklok magpay. Kade, saan ko ngamin madlaw na inaldaw mo't ngagkadwa kami. Sagad no rumwar kat nakabakpak pay. Nakabakpak. Nakamuha, nakakarga siguro di bag na ta, parami nga namsik ba? Kapi nga tangagbag, baka dati agwaits tatang, pagpadagsin na numapanagjogging. Una nga minaldaw, awang mo nagbaliwan di bagina, iso nga ito nagawid ka, kasaritam daw ulit, kasaritam to ti asawam. Sige tatang, alay tagay mo nga rudan ta, agawid ka daw. Sige tatang. Wanang, bakit? Dakon. Wanang. Naurnos man dito sa alas. Abigas na sa bali nga balay, tinastrik ko. Nasirik ka. Saan? Gusto mo dito, balay mo dito kinikwanang. Kadamot dati aparador dito. Dito TV stand idjay nga sa dinot na panan nga ro dito TV nga nakaparabang. Mawulawak sa naparte kaksan. Nakmalata damaganan ka ni Kwanang. Imposible mo natakawang kami. Kwanang! Baka... Kwanang! Awan mo ni Kwanang dito silid me. Kwanang! Kwanang! Yan mo! Ha? Napananda kiti. Nag-adati rabaw tila misaan diti abay ti katrenga. Awan mo dagiti do mga gamit diti balayen. Lukatagman diti aparador. Diti cabinet me. Nay. Oh, awan mo dagiti arwatan ti asawa kaon. Napanan dagiti badbado ni Kwanang. Natakawang kami sabutan. Nanang. Ala, apay baraw kaya. Anya ti kasangit mo. Nang.
Awanan ni kuha ng asawag. Tinalawan ako nanang. Anya? Awan mo na kiti gamit na nanang. Awan na kiti arwatin nan. Ganda kiti dado mga gamit me. Anya kahit mo sawan nga awan barak. Awan mo tinita balay me. Pati ti asawa kawanan. Awan na kiti arwatin na. Kaya dati surat na nanang ngayong bati na. Surat nga. Panagpakada na kanya ka nanang. Apay nagpakada ti asawam. Simurot ka na dito sa bali nga lalaki. Anya? Anya ti bagbagaman ti sasawam si kapalitaw. Agpaiso na nang nay. Ikaw nanay iti surat na. Ada ka no tinamam mo na nga lalaki nga nainggat lukmag ka no. Nga padanamot nga mapanagjagjaging nga marigrigatan ka no. Taday di ka no nga lalaki. Pinilit ka no laang mo ti asawa na. Agit. Kat, anya tapasamak. Nagkinaawatan ka no mo tirik dadan nanang. Agayan ayat na kanumutin. Anya? Nanang. Ginanawan na ko ni Kwanang. Ay, sana mabalain Kwanang. Agsubliga. Kwanang, urisangkan nga nakutaw. Urihangkan nga hanggang nagpakutaw. Uri no nalukmag kan, masagawin kan. Kwanang. Makadakas kasin yung awan ti makalasin no sa no asino ti lalaki nga kadkadwa ti asawak nga mapanagjagjaging ijay bypass road. Iso nga jak amo ti pangbirbirokak iti asawak. Di na mo sungbatan dagiti awag ko. Kasin yung naglabesak iti naramid ko iti asawak. Takas lang pinilpilit ko isuna nga aramidin ti banag nga saan namot nga kayat nga aramidin. Kahit kulaang mat nga kumutong isuna, kahit kulaang mat nga agbalin nga healthy, saan lang nga ti bagi ti asawak, no di kat agbalin nga healthy ti relasyon mi. Ngem jak mat impagarop nga maregreg ti rignanay ti sabali nga lalaki. Jak mat impagarop nga makabirok iti sabali nga lalaki nga ti kunana iti surat dagat isuti. Isut na ikari nga para kigwana ta agpadada nga nalukmer. Nasaan ka no nga da kami ti agbagay, nasaan ka no nga da kami ti na ikari wano na ikadeng. Iso nga bumiro ka kanon iti nakutong. Nasakit para kanyak tinapasamak kasin yung iso nga balakadan dakman no anya taramideg tulungan dakman baring no malawlawagan tiriknak or malawlawagan ti panunot ko ken malag-anan tiriknak babaen kada kita balakad yo. Yun na akong tagyaman kadagiti makaitin balakat kadagyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Sabi ko bakit nakaibatit adal dito nga pakasaritaak ken nakaitin ko matiliwliwa kada kayo amin. To'y pinanawan ti asawa na apagayam mo palito.